Yang putra. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya bolo, sing sebelah kene mau urung tak tekani. Sorry tenan iki, maaf. Ning sebelah kene wis kocar kacir, tenang. Wong tulus, bolone bakul es. Es teh. Wong gendeng. Ayo. Pripun beb niki? Yang sini yang putra belum mbok doli es teh. Nggih dereng beb. Jenengan dereng didoli es teh to? Dereng beb. Nang salah kene iki nggih. Aduh, bahaya. Bahaya. Kamu punya kata-kata buat Mbak Woro no Bunda? Aduh. Rodok ndredeg niku. Mbak Woro. Waduh, seneng aku. Ingat Nona. Kami hanya tergila-gila dengan majelis sholawat. Bukan dengan seorang ahwat. Nah, yang kata-kata buat Mbak Woro apa? Iki jenenge ngrasani Mbak Woro iki kuwanen to dur iki. Sing pripun, Beb? Memuji gitu loh. Kata-kata indahmu ada ndak? Ada. Oke. Ayo. Diam seperti pemalu. Gayamu karo ngelirik Mbak Woro terus dul. Kurang dengar. Diam seperti pemalu. Bergerak majelisan bersamamu. Wah! Bayu. Remok. Mumbul dhuwur ora kowe, Mbak. Ora apa-apa sing penting guyu. Seneng polke. Oske, pol. Remuk cum. Cum ya Allah. Kok geding aku. Ada lagi ndak? Buat semuanya ini, Beb. Oh, buat semuanya. Buat semuanya, Bolo. Oke, Bolo. Positif orang yang membaca sholawat akan merasakan surganya di dunia sebelum merasakan surganya di akhirat. Ada seseorang yang selalu ada di hati tapi wis aja curhat iki malah curhat iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi lanjutno sih. Curhatmu tadi lanjutno sih. Ada seseorang yang tumbuh di hati. Ada seseorang yang selalu di hati tetapi secara fisik tidak pernah kita temui. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, Beb. Ya Allah. Nggih. Kamu nyanyi mau? Nyanyi nopo niki? Bisamu apa? Rungkat. Aduh. Mboten sah. Sholawat busra mawon. Oke, siap, Bos. Mboten nate dinyanyike to niki. Oke. Kula nyanyike. Kowe niatmu ngece asline kok. Bahaya niki. Ayo coba piye? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Al-Fatihah. Sampun cekap, Beb. Nggih, Pak siap. atur suwun pangapunten. Jenengan hadiah nopo? Nderek kersa pun. Arto nggih burun. Los terima Oke, dengan siap. lapang dada full senyum. Oke, kamu kerudung juga mau?
Oke, nggak apa-apa buat istri di rumah, Beb. Oke. Oke. Instagrammu apa, Mbok? Tolong tak follow back Weh. Boleh, Beb, boleh. Oke. Muklis_BGS, Beb. Tan, HP ku mana? Oh. Sopo Klis, jenenge Klis. Hubung aku lagi pingin nge-follow back kowe iki. Oke. Muklis_BGS. Neng rasa DM aku, mbok iki gombalan-gombalan ora rasa lho, Klis. Boten tenang, aman, tenang. Paling info es teh, Beb. Boten. Muklis apa? Muklis_BGS. Niku lho sing nyunggi beki niku lho, Beb. Dan Klaten niku lho, Beb. Iki. Apik iki, guys. Niku kata-kata sedaya niku, Beb. Lah kowe jebul durung mengikuti aku no. Napa nggih? Sombong tenan nih. Follow back nek no. Ya oke. Boten ana Wanen sinyal iki, iki. Klis. Oke, siap matur Oh, suwun. matur suwun nggih. Yo Klis tak tambahi Klis yo. Ngapunten, Gus. Matur suwun, Beb. Wis. Sallu ala Nabi Muhammad